Kanigday ko All India Radio Shillong ko kubor ban puleru Richmond Kharlukhi. Kimat bakong san jong ko kubor mentag step. Kajing ai tika COVID-19 he India kala poisis pa arpunyo klor san pusan laktali ki dos. Ka headquarter jong ki Eastern Air Command kala penlong ya air show nin kesngi ban rakhe ya kajing dap san pos nam kajing job ke India ha kathma India Pakistan ha kasnam shajar khandai spa anyo puwei. Bat ke सरकार कलाong babaro ki sengsan perthai ki dan kam bane menjur halor ka Women's Reservation Bill. Haswa bingina phai sha ka khubor ka babnya ngine sha skor ya kene kejing permana ka badan kam. Kat ba ke India kala thau history da ke jingla ban ai palat ya ka shispa klur teli ki dos jong ketika na ke benta ka COVID-19 ka All India Radio ka ai jingero e baro ki doktor ki nurse ki nong trei ki bah khmat e bat baro ki bala shim tika ban poisha uni umau mer. Hendrai ni maham ki nong sngap jengi bagi jengi kun persya ka COVID-19 kampat kot. Ni kentui ki nong sngap jengi ban shim tika pura kloi kat bala bat banerap iki wairu ban shim tika. Hagani ka ayom kita masa ngob habot iki ni gilai teli ki rukom le ki basuk. Deng ya ki mas penjengai ni ki wei bat sat khot bahaya laki kiti bat kadur khmat. Naga benta ki jingtep bedai bat ka COVID-19 pila ban phone shakini ki number yarap kari ki bedai not iwe ar like handai nyo pra not sau hnriu bat iwe not nyo san bat ki number yarap ka jela Meghalaya ki dai iwe not pra bat iwe not nyo not ka khubor ka babnya ka jingai tika COVID-19 he India kala poishispa ar punyo klor san pusan lak teli ki dos nen gesngi. Menteri ketenat kakut kekhya ke Sarkar Preng Mansukh Mandavia ule thu bahapo ke jingelap har ghar dastak ka program ITK kaliya chaprang bha. Ka jingdan ki bakot na jingpang COVID-19 he India menta kalong khandai pupra point laisan na kesispa. Ha Meghalaya khat prangut ki breu kaliyo thamai ke jingpang COVID-19 hennen kesngi. Badagine ka jingdan ki breu ke bedang don unuk nyang jingpang kalong arspa sapun rengut. Ki balakot nen kesngi pat ki don hendru puprangut. Shim ladan baklat nang kene ke jingpang nen kesngi. Kad adu menta ki balaklat rengkat bat kene ke jingpang ha Meghalaya kilong 1000 sauspa hinyo pusan ngut. Ka headquarter jong ka Eastern Air Command nen kesngi kala penlong ya ke air show halor kepung umyam. Kum shibenta jong ka Swarnim Vijay Varsh la penlong ya ka fly past dagi fighter bat ki helicopter ki Indian Air Force bat la penbot pat dag jing penher ki Lengsun da ka Surya Kiran Aerobatic Team ne ka skat. Lale ekene ban rakhe ke jingdap san posnem ka jingjap ke India ha kathma India Pakistan ha kasnem shajar khandai spa anyo puwei. Kong san na kene ke jing rakhe ulalong ulat ke jela Meghalaya Satyapal Malik bat la senra ni udu Chief Justice Sanjeev Banerjee. Ka Chief Secretary ke jela Meghalaya ikong RV Suchiang bat kibe ki sarkar ke le donlang. Ki babon ki breu ki la sakhi ekene ke air show na ki jakapet ba pher badan saudong kepung umyam. Ka jela Maharashtra nen kesngi kelayo kubor ya ke jingdon ka jingja benengkong bayo yok nyang Omicron jong ka COVID-19 bat kene kelawan ra ke jing sokhya jong ki bor ka tenat kokot kakhya. Ini balayo yok nyang jingpang ide balawan pai na Cape Town ha South Africa menhak arp South tarik unai weng. Ki kubor na ketenat kokot kakhya ke jela Maharashtra ki tho ba ini breu ide ibampat shim ketika COVID-19. Ini breu empat dadon thani ki babon ki dak kishin jong ke jingpang bat menta idon hapo ke jing sumar ha ka COVID care center. Laithu baki khat arngut ki badai ki high risk contact bat arpulai ngut ki badai ki low risk contact ki ladeble ek test bat la shem ki long negative. Ya ki arpusan ngut ki ble shonglang ha ka Lengsun na Delhi she Mumbai ki ladeble ek test bat baro ki long negative. Kane ko kubor ka Wanshapi na All India Radio Shillong. Ka sarkar kalaong nen kesngi ba ka Women's Reservation Bill kadon kam ya gejingi menjurlang jong baro ki sengsan perthai haswa banwan ra eka haking dorbar thawan parliament banyo pen kala ha ka riti sensyari. Ha ka jubab balatho aka Lok Sabha menteri ketenat law bat justice Kiren Rijiju ulong ba ka jingwan ra ya ka mari rengkat ha ka long kenthai long shenrang kadai gebenta ba ka sarkar ka aitilut. Ulong bahaki por ki belalet ya ki laitli ki bil lawan ra ha ki yang dorbar parlimen halor kene kemat. Hendrai kini kila syukut no na ki babon ki daw.
Menteri Sarkar Pedang Ketenat Ports, Shipping and Waterways, Bat Kumjo Jong Ketenat Ayush, Usar Bananda Sonowal, Ulawan Poi Ha Impal Nen Kesngi, Ha Kajingwan Jungo Ba Arsngi Jong U, Syaka Jela Manipur. Uneu Menteri Sarkar Pedang, Ulalet Bet na kakat lingsun ni Impal, Syaka Lok Tak Lek Ha Moirang, Bat Ule Shim Benta, Ha Kajingelang Kabalalong Ha Kene Kejaka. La senran yu da menteri kena katenat Pulia Putih bat Kambari Dr. R.K. Ranjan. Haba kerana kene kejingelang Usar Bananda Sonowal ulong bau ke sarkar belayalam da menteri Rambadu Narendra Modi kala juban na kebenta kejing kentiu ya kathan stailam mingi kari. Ka lok tak lek kedai ke wei na kipung kiba kongsan bah hari India bat ke sarkar Pedang kalong ke bakloi ban ajing erap ke sarkar jela na kebenta ban kentiu ya kene kejaka. Ula betha ya katenat ke bedai kemi jong ke sarkar jela bagan pen kre ya kejing terwa halor ban kentiu bat ban yada ya kene kepung bat ban pha ya kene sya katenat. Ha kejingwan jengo ke jong u ke ba arsngi sya ke jela Manipur Usar Bananda Sonowal uneshim benta ha kajing elang ban penlong da katenat Ayush jong kejela bat un leju ban kemi ya kejing shna ya ka Ayush Hospital ha Manipur. Presiden, Vice Presiden bat menteri rang bado kari kila ai kublai ya barok spai duriau ha kejing rakhe ya ka Navy Day henen gesngi. Presiden kari Ramnath Kovind ulong banalor ke bayadai kari leng baki duriau. Katenat spai duriau ke dan ke benta bakrau bani kun ya ke kelam COVID-19. Vice President kari Venkaya Naidu ulong bakari kasno sarong ya ke Navy bagayada ya ke bahakamiat kari bat kawanra ya ke jingsong shingan. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulong bakari kasno sarong ya ke jingno senyang jong ke Navy. Ulong ru balaburam ya ke Navy namar ke jingslur jongka. Presiden ke Russia Vladimir Putin wan jengo ya ke New Delhi lesai kesngi na kebenta ke jingelang India Russia Annual Summit ke Arfuwai. Putin bat menteri rang bado ke India Narendra Modi kini kerani ke jinge dai hapadeng kini ki ari bat kumno benang penklan syuk ya kini ke jinge dai. Menteri Yadari ke India Rajnath Singh bat menteri Yadari ke Russia Sergei Shoigu kini shim benta hak Intergovernmental Commission on Military Technical Cooperation lasai ke step. Menteri Kambari ke India Dr. S. Jaishankar bat menteri Kambari ke Russia Sergei Lavrov kin yakren ya ki jingedai hapdeng kini ki ari. Ha Odisha ki bor badik mi ki lapet bhai ke jinglong jingman na ke eryong Jawat. Katkum ki kubor na katnat meteorology ka eryong kala sedang plot bat kala syaga deep depression bat lakmi lenti bakan poi syaga distrik Puri Harut Duriau kat la shibit mensngi bat kan sapoi no sya West Bengal. Palat arpusan hajar ngut ki breu kilalet syaka Hornbill Festival hak Jela Nagaland kablalong haka Naga Heritage Village haki sama kebajengai katar kilometer na kenong ba Kohima haki lai sengi ki bahaswa jong ngani ketamasa. Ya kene ketamasa bashphosngi ban kentiu ki kam jengok kai perthai la penlong hadin shisnam na kedaw ka klam COVID-19. Assistant Director katenat jengok kai perthai uliyatho ba haki lai sengi basdang jong ngani ketamasa. Lai pusan ngut kinong jengok kai perthai ki banabari kilawan bani shim benta hagane kata masa. Menteri Rangba ke Jela Manipur Biren Singh nen kesngi ulasa megi laptop syaki Administrative Secretary jong sarkar Jela ha ka jingelang ka blalong ha Secretariat Menteri Rangba. Lasa megi ni laptop na kebenta ban peniat iki kambai dai bat ka e-office ha kitnat baper. Biren Singh ulero ya kitnat sarkar baper ki bla treshitam wat hapdeng ki por ki bae jongka klam COVID-19. Bat katto ko kubor kalakot agan nega step ka balawan chapi nag All India Radio Shillong. Ngipin kan mau pi ginong ngap bah ka por prabaje ngine so baga Delhi station na kabenta ka kubor ha kakten Hindi ka banbot ka kubor ha kakten Pareng ha ka por prashteng. Ngipin kan mau pi bah ka por kandai baje na kaneg station pinyo ka kubor na ka tanch telam mingi ha kakten Pareng. Ka por mentakal adab Praduna San Minute.